mishing shiat na hi chu alowa nepin alowa be thamte lul em kan ma hon tur shiat lok chu soilo kan hun liam ta kan hlim lai ni toite takngel po kan ko kir theilo chiawa ani sia hei ai thui hi she theini ilati in du thu sam thin ma ila dam chung hun hlim taka mang thei tur hi kan omngut amo chu kan shiat lok theilo awang hian kan la nungdam tlang mai ani lo mo chuti ni lo sela chuan kan ma hon shiat lok theina chuan kan nun khwa atingui ngeyang kan ma hon toite takngel po kan shiat theilo na hian hlimna min pe a chian ti zinga kan nui ve bok thei chu ani zokem chutiang ani awang chuan kan pathian thu chuan mishing shiat na a in ngai chuan lalpa a shiat na ngat mi chu mifing ani alo ti reng ni ole kumhlui thale kumthar hmuan hian nam tin tiril ruwa hian mun poimo tak alwa chewa kumhlui liam tor tha hun kan man rawalin kumthar lo thleng tora ril ru thar nen ti in aro pui theyang berin hun kan mang thin mun chen khata eng thei chi sang sang ne na kumthar kan hmu lain mun chen khata ero ani lem lo india ram khopui ber delhi lama po mundang ang thobin kumthar lo thleng tora mitin te chu anin bo sai mupa hal moile puak thei chi sang sang ne na kumthar lo thleng tur kan nga lai mek December ni somthom pakhat kumsang ni somni pani zanlaya khan Delhi ya pachila kongpuya thil thleng ero arab thlakin reilo ti chungin rampum adeng chhuak ani kha kumsomni pathuma upanula Anjali hian kumthar sangni somni pathum hi ngakhlel takin athlir ve ngei narin om ma se kumsangni somni pani ne nung bera chu ahun le ni a cher top ni alo ni reng mai kha thil thleng khan mitin te ngei ven a hloin soizui po a hlo hle a tumwang renga miswal thil ti na nge nia ti swal pal awanga thil thleng ti chu he chanchin lung chhia thlak tak shetu piang te rilro zona om ani nge December ni somthum pakhat kumsang ni somni pahni kumtop ni in Delhi khopui huam chunga aman vihara khosa Anjali kumsomni pathuma upa chu anna chula wangin an ina tangin chhuaka Anjali hian pa nei to lovin kumriat liam ta khan lo sun to a anu ero in ladam puin a tho chwa chu an eibel berni in an khosawe sham shama anu po hian apa abora la changa dam chatlai nei mi to lovin akal a chewe ve to boka Anjali hian event management a part time a thokve in chu annu fa hian in tunun nan an mangve thin anna thona event management kaltangin kumsang ni somni pathum kumthar lo thleng tur hmuana program pakhata na a muthar hlo maya he anna mu chungchang po hi anu bula engkim shilin December ni somthum pakhat kumsang ni somni pani tlailama an in chwa sanin kumthar lo thleng tur hmuana program lama amo phurna len tur chuan kalta a an in a chwa san don hian anu hnena nidang aya in a hon tlai don tho shilin anu po in she thiam takin alo thani amai ro chu a chuak chu hon ti zai om theitare reng lo atira nidang aya a hon tlai don thu a shilawangin anu chuan ngai thatlo na nation lawa ma se zanre tialin hon ti reng om theilo zanlai dar som pani ron ri in kumthar sangni somni pathum lo thleng lomin veng sang sanga hal moile puak thei chi sang sang thom sha tur omta WhatsApp hal angmain ari dur ani ber Anjali nu po ahma angin ngai thatakin om theita bik lo ma se zanlam ani to si awangin atan afano zonga hankal chwa chi zia jang ani boxi lawa voitam tak biak po to mina beya ma se a mobile switch off the zel boxi chu thil chuan angai ati thalo zol hle boka January ni khat kumsang ni somni pathum ni masaber jing khwa ron wartanin Anjali ero an in lama amel motor om theilo chutianga in lama afan hon hun tor anga mek lai chuan police uniform ha pakhat hian an kong kharon kikin ina lo om Anjali nu hnena scooty pakhat accident om thole scooty chu afan minga register ani thoron shilta a Anjali po accident a aboral ngal tho police hian shatir ngal bokin a hlo thon ange maya thil a thlengta chu Anjali no chuan atwar thiam lo tak zet ani
police tamte hian Anjali ruang chu hlomin mi thida na an lo da to a achung le khatte ruang en tura an vakala an thil mo chuan a thong nge mai Anjali taksa chu alo chhena sa in apil nian nuan maya a taksa nem de mun then khata phei chuan a ro te po alang hial ni in an soi Delhi lam police thu chho in an tarlan danin January ni khat kumsang ni somni pathum chanu lamdar thum le minute somni pathum vela phone call an don tho tar langin Bolero Vutorong Kutap Guard lampana tlan motor hnuaya mishing phuar be ni om takalang konga motorin a hnuklai an hmu thu an donga police tamte shatir tu ming ero hemi tum hian an tar lang lo police te hne na shilsha tu hian motor number nen lam police tamte shatirin police lamin outpost lam shatir le in chu motor chu lo zonga lo ti ding turin an shatira chutianga an thudon an bo zui mek lai chuan chotnulam darli le minute som pakhat vela phone call dangdong le in kongsira me cherwang mu ani thu an ron shil be thunga ruang mu ani na lama kalngalin ruang chu Mongolpuria SGM hospital lama la in ti felngai angjong song te ti felin postmortem ti ani zuya police lamin shiatir na andot masak ne na inzom na neya an shiata wangin motor number atang chuan olsam takin bolero kara chuan tu tenge chuang ti an she thei ngal mai boka he bolero kara chuang mi panga te hi man ngal an ni bok tin thil sol ti tu nia an ngai mi panga te man an ni atanga riwak lawa zanlam petrolinga chuak police ten Sultanpur police station a kongsira scooty accident ni om tak an hmu thu an shatir ve mek boka scooty number atangin Anjali Aman Vihara khosapminga registration ti ani thu police chu chwa chuan atarlang thil swal ti tu te ni an rin police lamin an man te hi kumlama po no pangte te an lani a motor khaltua an man hi dipakani in kumsom ni paruka upa ani a ani hi poisa hloa an chhor ani nge ani ba ka hian kumsom ni panga upa Amit Khana Uttam Nagar SBI ya na thokte kumsom ni pasaria upa Krishna Spanish Culture Center Palisa na thokmekte kumsom ni paruka upa Mithun hairdresser le kumsom ni pasaria upa Manoj Mittal Sultanipura ration dealer ni mekte ani hloma anwai hian January ni khat kumsang ni somni pathum tlai to taka khan ko ta in lantir ni in ko jem ti na in hun engamoti chunga tan police custody lak ani ta ngala ti chuan Anjali twal thi dan chung changa zona tam tak ron piangin ti lui reng wanga thil thleng nge ti le heng poi khoi tu te hian an poi khoi hi an shilawim ni ti te le Anjali thina a hian tungi amo phurtu ber chu nita ang ti ti ani a he thil thleng chung changa hian mitam tak chuan Delhi police lamte po an dem na sa in anmo phurna len chuak lawa mi then khat chuan an ngai hial ani January ni khat kumsang ni somni pathum kumtharani jing lamdar thum vela ni dang ang bokin kanjola a bong nute manga sumdo na kalpui ram rajya chu ma taka thovin an bong nute songbol na lama kala veng sang sang atanga bong vol tu tena an bong nute ran ken khom da chu lola khom sakin an ni hian zau zokin sem chhuana an thokle thin ti chuan an bong nute songbol na hmuna awa thlen meu chuan jing lamdar thum le minute som pariat vel ani to a chutia khwa ala en ma le thil chu sang sang tia hun a man mek lai chuan bolero karin rontlan pelin a rontlan pel lai chuan kar lam chu hoin arin lo lam dei thil a hmuta tlat mai motor hnunga mishing in thlung bet ni om tak a hmu a kar chuan a hnu zel box si awangin a hre thiam lo hle a motor atanga tla a thom hno in bel in ba ta na wanga motor chuan hnu ka angai maya ma se angai a tha theilo police emergency number 112 phone ngalin athil mole sha dan jong song chu a shil ngal veka ma se police lam a sha ter hnuwa po police motor emo motor ala om mai theilo hun engmo chen anga ka police lam thom ala omlo ram rajia chuan police te chu akha to ka phone manga berengin aranglama mala torle motor chu umzui wa turin angena motor number le arong ti nen lam ashil vek nge
ma se police lam hmel ala hmu mai theilo awangin ama che chho atum taringot mai a scooty la chhuakin bolero tlana lampan chuan a in khal chhuak ve ta hmi a bolero chu atlan chakvak lo awangin reilo te chhungin a om phak vele mai boka kalkonga bolero car a zui lai po in police control room lam abi popringa an omna chin shil zelin arang lama an omna lam thleng turin angena ama iro chu police control room lam abiak zo atanga minute som panga hnuwa po police lam hmel reng reng hmu tur ala omlo chutia hun engmo chen azui ruknu chuan jing lam dar thum li achan ve vela bolero chu in herin alam hoin an ron tlana ama ang thovin motor chuan mishing chu ala hnuk reng boxi ramrajia chuan police lam bi popli in ama luka mishing hnuk tu motor a om thole an omna location zong song ashil non le veka arang lama a omna a thleng turin awangin le ani ma se police motor thom emo an hmalakna engma hmu tur ala omlo heiwang hian ramraji rilruwa chuan police lamin athu soile angenna an ngai puimo lo chu hrethiam lovin alom lo man viawa in lama lesson vele mai tumna te po ane man hial nge nge ma se arilruwa police lam hmel hmu tur omlo ma se atop ka thleng tur ani ti in angai to na asiam li a atan takpo thilpoi a thlen ve theina ani ti sha in film khur takin umzui zel chu atum ta thowa an in lama tlan hole wangwangin a scooty da in a bolero mangin mishing hnuk tu motor chu a umzui le ta a hnu rei waklawa police control room be popin an thlen chin le thil omdan a shil li a hemi tumpo hian police te hian hmalak na lian tham emo an la nei the chuanglo hun engmo chen azui le hnu chuan motor hnunga mishing in hnuk a hmu kha a hmu tatlat lo mai chutiang chuan ramrajia hian ama mi mal thanem ngaina le a in pek na in jinglam dar thum le minute som paria ta tanga jinglam darnga vel thleng bolero car hi a uma chuti rwalin police lama hria tirna apizel boka police tranpuina po voi engmo zat adila ma se chuti chungchuan police lam hmel hmu tur an omlo ramrajia tan thilti ngaina a ombik tak lawa chuan an in lama a hon san veta ani he thil thleng chungchanga hian police lam chuan soisel an tok na sa in dem an hlo veu reng boka mit nge ya moto ramrajia soizel danin mishing hnuk tu motor hi atlan chaklu tok lem lawa darkar khata kilometer somni panga atanga kilometer somthum vela chaka an tlan tho soi alandana poi an khoi wanga an hlautlan chepo an angin ashime ulawa dan le thupe kengko tu te lo awanga tlan chha chuni se hei aya chaka an tlan arin thu asoiba ka kilometer som atanga kilometer som pahni vel tlan kwalpuin an hnok ni in asoya hei hi Delhi lam police te thu chwa puin atarlandan ani nge nge ramrajian mishing hnuk tu motor anna chul kalsana darkar thumdon umzuin atan ti vak ngai na dang a om to lo awanga an in lam a hon san hnu atanga minute tampo ala liam lo tia police in me cherwang char ani thu an dong ta a an thu don bo zoya an hmalak na kal zela he me che khongai tlak tak hi Delhi aman vihara khosa anjali ti sha chwani a ruang mu ani ma hian scooty chu mu lo ni to bokin scooty ya a document ni na tangkopin anjali chung te hi zon chho ani ta kha ani a kan thulak na ina tarlan danin scooty an hmu na le ruang an charna in kara hian police station pathum lai omin kanjola police station aman vihar police station le sultanpuri police station te anni a heta tanga alandanin bolero motor hian anjali chu kilometer som pahni vela thui an hnuk ti na ani a hei wang hian police station pathum lai hengpoi khoitu ten an tlan pel chungle mita hmutu ramrajian police lamte hriatirna athon reng chung po a police lam hmalakna a omai lo chu mipui makti a hloba ka police sel na po social media lama anasavya nge nge a heti khopa thui bolero motorin anjali nun hial chan khopa anu khan police PCR ven emo police pakhat ma motor an omlo chu mipuite makti le soisel ber ani Delhi police a hian mi sing riat le sangli chuang omin police omzong zonga tanga chutin
Delhi mi pui zaruk tan police pakhat zel ang an om ti na ani a he thil thlen lai December ni somthum pakhat kumsang ni somni pani kum top zan anga phei chuan dan le thu pe ken ko na konga police lamte po ni dang a in an hna an thok ngor thin kha ani a an lo ti thin dan angin zurui chunga motor khalle dan bo chhia te chu shemna na tak pek ani thin kongdunga akha tokin duty in siamin dan le thu pe ken ko konga mala tu ber ani a report in atarlan danin heng poi khoi tu bolero a chong ti po hian kum thar lo thleng tur lom nan zu an invek ni tarlan ni in hemi zan ero hi chuan Anjali an hnu kwal ship na konga hian police pakhat ma motor an om lo ni in alang hei hian mi puiti a zona ati tam zol hlebok police in poi khoi tu nia an ngai mi panga an man de chu zona sang sang te zotin thil thlendan kim chang hriat tumin a sang thewin thu zo fiana an neya heti lai hian Delhi police lamte chuan heng poi khoi tu nia an man tele Anjali te hian in hmel hriat na emo in kung kaina ekma an nei lo thu chho an siam thung road accident ani ti in police lamte hian thu chho an siam zuya ama iro chu postmortem le forensic report engma omlova hetianga police lamin thu chho an nei tamai hi mitam tak makti le soisel tamber pakhat ni in bolero nunga Anjali thomno ain ba tan dan le a scooty nen engtia accident nge ani a bolero kha engwanga konga ya khalkwal nge an ni ang atak sadanga hliam dang emo mi patme chiana lam rong kaya khoi ani emti te chu he twal thi na rap thlak tak hria apiang te thin lunga zona om chu anita a heng poi khoi tua pule an mi man te hian Anjali boral na a tumwang reng le ti pal thil thuwa lo hnu kwal poni se zurui chunga motor khalkhe sa thu boy sem sak ani to thowa hemi be bom thu boy kal zel a hian Anjali thina phena thil in thup a omle omlo po police lamte hian hriat tumin hnu chui na chak takin an nakal pui zel ani